أن هذه الدولة دولة محورية وهامة في السياسة العالمية وليس فقط في السياسة الأوروبية أو الشرق الأوسط. Wir sind hierher gekommen aus Überzeugung, dass Deutschland ein Schlüsselstaat ist in der Politik, in der gesamten Weltpolitik, nicht nur als europäischer Staat, sondern als wichtiger Staat weltweit in der Weltpolitik. وليس غريبا على حضراتكم أن مصر عاشت ثورتين متعاقبتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. Und sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass Ägypten zuletzt in zwei Revolutionen durchgegangen ist, die Revolution vom 25. Januar und vom 30. Juli. لكن حظ المصريين كان وحش شوية. قدرنا نتخلص من الدولة الديكتاتورية، ولكن الحظ الأسود أننا وقعنا في أسر الدولة الدينية. Wir hatten Glück, dass wir uns den diktatorischen Staat entledigt haben. Aber wir hatten Pech, dass wir uns einen religionsbezogenen Staat gebaut haben. وكان هناك خيطا رفيعا بين الانتخابات الديمقراطية التي أسفرت عن وجود مثل هذا الفاشي الجديد المدعو محمد مرسي وبين الديكتاتورية التي تأتي عبر الصناديق أحيانا نتيجة غياب الوعي ونتيجة تعرض البلاد لأزمات غير مسبوقة. كانت الصناديق في عهد الانتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي كانت مصر تمر بظروف استثنائية، ولولاها ما كان يأتي هذا الرجل أو أمثاله أو جماعته إلى سدة الحكم في مصر. Es gibt einen ganz dünnen Faden, der die Verbindung herstellt durch demokratische Wahlen, dass wir diesen Faschisten in der Diktatur bekommen haben, diesen neuen Faschisten, Mohammed Morsi, der durch die Abwesenheit der Aufklärung, durch nie vorher gesehene Krisen in Ägypten, die Ägypten durchmachen könnte, gekommen ist. Die Wahlurnen, die dafür gesorgt hatten, dass er kam, hatten in einer Ausnahmesituation dazu geführt, dass er durch die Wahl gekommen ist. ولكن الشعب المصري استطاع بسرعة أن يستشعر الخطر من وجود هذا الداعية الفاشل على رأس أو على قمة الحكم في مصر، وبدأ سريعا يتفاعل نحو المطالبة بإصلاحات بضمانات تضمن بقاء الدولة المصرية المدنية. ولكن في ظل إصرار هذه الجماعة الإرهابية على نهج معين في محاولة لإلغاء كل معالم الدولة المدنية المصرية، كان لزاما على الموقف في مصر أن يتغير وبسرعة وفي أقل من عام إلى يقظة كاملة من الشارع إلى ثورة حقيقية فاقت ثورة 25 يناير. لابد أن يكون معلوما لدى حضراتكم أن ثورة 30 يونيو فاقت في جمعها للمصريين وفي جميع الأطياف التي شاركت فيها ثورة 25 يناير. Aber das ägyptische Volk könnte sofort erkennen, welche Wirkung dieser faschistische Krieg mitgebracht hatte und wie er dann begonnen hatte, die Existenz dieses zivilen, demokratischen, pluralistischen Staats zu untergraben. Die terroristische Gruppe, die er einführte, hatte versucht, die Grundlagen des Staates unter ihren Einfluss zu bringen, und das hat dazu geführt, dass die Lage sich ganz schnell änderte. Die Straße bewegte sich und ging dieselbe Straße, die in die Revolution vom 25. Januar los mit
ثورة 30 يونيو ثورة مؤثرة في تصرف وسياسة جماعة الإخوان، وأدت إلى إظهار الوجه القبيح لما يدعون على أنفسهم أنهم مسلمين، وكانت بالفعل هي الضربة القاضية التي أسفرت عن فتح كل ممارسات هذه الجماعة التي كان الشعب يتناساها أحيانا وينساها في أحيان أخرى، فلم تعد هناك أي وسيلة لإخفائها حينما خرج الإرهاب بكل قوة في مصر وهم ينطقون إما أن يعود مرسي أو يستمر الإرهاب، فتيقنا أخيرا أن مصر كانت تحكمها جماعة. Und so war die Revolution vom 30. Juni eine wirkungsvolle Revolution, die natürlich das Verhalten und die Politik der Truppe der Muslimbrüder entlarvt hatte. Sie hatten zwar behauptet, sie wären Muslime, aber ihre Praktiken und ihre Taten haben zum Terrorismus Tür und Tor geöffnet. Und als dann dieser Terror auf die Straße kam und sie sagten, entweder kommt Moskau zurück oder kommt der Terror zu euch, dann haben sie sich entlarvt, haben sie ihre Ratze gezeigt, wo sie sind. سبب تحركنا الرئيسي حقيقة أن الإعلام الغربي ليس لديه كل المعلومات المطلوبة حتى ينصف القضية المصرية. وللأسف الشديد في نفس التوقيت هناك دولة صغيرة توجه كل ما تملك وكأنها أخذت على عاتقها عهدا أن تسقط ليس النظام المصري بل تسقط الدولة المصرية، وهي دولة قطر. للأسف الشديد دولة أدت بأفعالها المشينة إلى أن تتبرأ منها شقيقتها المجاورة لها التي هي معها في نفس الاتحاد، اتحاد مجلس التعاون الخليجي. Und der Hauptpunkt für unsere Bewegung hier ist, also dafür, dass wir uns in Bewegung gesetzt haben, ist, dass die westlichen Medien nicht ganz richtig und voll informiert sind, um der ägyptischen Sache gerecht zu beurteilen. In der Tat ist es so, dass ein ganz kleines Land beschlossen hatte, den Staat, das Land Ägypten ins Verderben zu schicken. Das ist der Staat Katar. Und mit all den schändlichen Taten, die Katar so, dass sogar ihre Nachbarstaaten, Mitglieder des Kooperationsrates ihre Hand aus Katar zurückgezogen haben. تسخر كل إمكانياتها بما فيها قناتها المجموعة قناة الجزيرة، لا لشيء، لا لمساعدة الشغل. ترفع راية وشعار في منتهى الخطورة وإنه شعارا غشاشا غير صادقا يمثل احتيالا ونصبا على المواطن، على الشعوب. هذه القناة هي التي تنشر الإرهاب وتخطط له. وللأسف الشديد حينما التقينا بأحد العرب وليس المصريين بالأمس ونحن في طريقنا إلى ألمانيا مرورا باليونان، فوجئنا بعدد من الذين لا عمل لهم، الذين يعانون شبح البطالة في اليونان، يتجمعون حول السفارة المصرية ويهتفون هتافات غريبة ضد مصر. واحد منهم من القريبين منهم قال اصل احنا التقينا بالسفير القطري ولهم علاقه بقطر، وقطر شايفه في زياره الوفد المصري ده خطر على اهدافها وعلى الاستراتيجيه اللي وضعها لمحاربه مصر. يعني دوله بتنفق اموالها لمحاربه مصر، وانا اكتفي بتعليق وكيل اول وزاره الخارجيه اليونانيه صباح اليوم اللي قال قطر واللي بتعمله في مصر وقتلها الابرياء، وانها الفلوس اللي بتدفع عشان قتل المصريين
اشبه بواحد عبيط او اهبل معتوه يعني ومعاه فلوس كتير، فالفلوس الكتيره دي ما بيستثمرهاش فبيقتل بيها الابرياء. انا بشكر الخارجيه اللبنانيه على هذا التفسير. Wir haben festgestellt, dass Katar all seine Ressourcen, als seine Möglichkeiten dafür einsetzt, eine ganz gefährliche und betrügerische, unehrliche, auf Lügenbetrug gebaute Propaganda in Ägypten einzusetzen, nur um Ägypten zu zerstören, besonders durch ihr Werkzeug, das ist der Jazeera-Kanal, mit dem sie ihre Berichte verstreuen. Wir haben gestern einen Menschen getroffen, aber in Beirut, auf unserer Reise hierher, der aus einer Gruppe der ägyptischen Botschaft dort stehen und viele Slogans gegen Ägypten in die Welt schreien. Sie behaupten dort, dass Ägypten bekämpft werden muss. Ägypten stelle eine Gefahr für ihre Ziele und der Staat Katar hat nur ein Ziel vor Augen, Ägypten zu zerstören. Es ist für uns so etwas wie ein etwas Schwachsinniger, einer, der vermögend ist, aber über sehr, sehr viel Geld verfügt und nichts anderes im Sinne hat, als dieses viele Geld, das es hat, dafür einzusetzen, andere zu schaden. هؤلاء القلة يحاولون نشر الرعب كما ينشرون الإرهاب بيننا في مصر، يحاولون إرهاب هذا الوطن، الشعب الذي لا حول له ولا قوة، حتى يعود أغرابه مرة أخرى ولا يستكمل خطته في نشر الحقائق والرد على الادعاءات المغلوطة والأكاذيب التي تروج ضد مصر. ولذلك نحن مستمرين ولن نتراجع ولن نزينا، يعني ما تتفاجئوش اذا شفتوا كم واحد منهم بقطر مأجرهم مستنيين النهارده او بكره، ده شيء طبيعي، بل متوقع بعد اللي سمعناه من احد الاخوه اللي كنا في لبنان بالامس ان هم يطردونا في كل مكان. عندهم رعب ان انتوا تعرفوا الحقيقه، فارجوكم اعرفوا الحقيقه. Sie haben das Ziel vor Augen, Angst zu erzeugen und das Volk zu terrorisieren, aber wir sind entschlossen auf unserem Weg. All die wir getroffen hatten da und uns gesagt hatten, sie werden nicht zurückweichen, sie werden uns weiter terrorisieren, da muss man sie aufklären. Wir sind entschlossen, dem nicht nachzugeben, das im Gegenteil. Wir wollen sie dadurch bekämpfen, indem wir überall in der Welt ihre Strukturen losstellen. وملخص الحقيقة أن مصر استطاعت في 30 يونيو بشعبها ب 33 مليون مصري في منظر غير مسبوق في تاريخ المصريين، أول منطقة بأكملها، وأسقطوا حكما فاشيا، إلا أن هذا الحكم يستغل كافة الإمكانيات مدعوما من هذه الدول لتنفيذ خطة إرهابية داخل مصر. وهذه هي الحقيقة أن المصريين ماضون في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها، ونحن نخاطب الضمير الألماني قبل أن نخاطب الإعلام الألماني. نحن نخاطبكم لكي تتابعوا حسن سير وتنفيذ خارطة الطريق المصرية، وكيف تسير مصر بإرادة الشعب كما حاولوا أن يطمسوا هوية الثورة. هذه الثورة تأكدت ووثقت بخروج المصريين يوم الاستفتاء في 14 و 15 يناير الماضي، حينما خرج المصريين في مسيرة حاشدة للتأكيد على دستور 30 يونيو، وأن الشعب يريد
يريد إسقاط الإخوان بلا رجعة، وأن هذه الجماعة الإرهابية لا يمكن أن ينخدع فيها الشعب المصري مرة أخرى. Zusammengefasst können wir sagen, die Ägypter haben am 30. Juli mit 33 Millionen Demonstranten in allen Straßen und Plätzen der Städte das faschistische Regime niedergerissen. Und diese Revolutionäre haben den Plan der Terroristen geplant und sie sind auf dem Weg, ihren Roadmap zu implementieren. Wir sprechen das deutsche Gewissen an. Bevor wir die Medien sprechen wollen, sie sollen weiter verfolgen, wie wir unseren Roadmap umsetzen wollen, implementieren wollen. Die Wahlen am 14. und 15. Januar waren ein Anfang. Aber der Massenmarsch, der am 30. Juni stattgefunden hat, hatte die Moslem-Brüder zu Fall gebracht. Das Volk will die Moslem-Brüder fallen lassen. Das Volk will die Banken. يمكن أيضا نؤكد لكم أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى في موعدها في 26 و 27 الشهر القادم، مايو القادم إن شاء الله، وأن الشعب المصري قد حسم اختياره، وأن هذا الوفد ذاته يضم مؤيدين للفريق السيسي ذو الأغلبية الساحقة بين المصريين، وليس هذا غريبا على أحد، ومؤيدين آخرين للفريق الآخر الذي يقوده الأستاذ حمدين صباح. إذا هذا الوفد بيعبر بشكل أو آخر عن الشارع المصري، وهذا الوفد أيضا بيؤكد أننا لن نتراجع عن تنفيذ خارطة الطريق مهما كانت المحاولات مدفوعة الأجر ممن تعرفونه جيدا، إلى أننا سوف نواجه ونستمر. ولأول مرة يخرج وفدا دبلوماسيا شعبيا على نفقته الخاصة. هذا الوفد على نفقته الخاصة، هؤلاء الإعلاميين تطوعوا بعملهم دون مقابل. هؤلاء يحبون مصر، هؤلاء هم عينة من شعب مصر. Und wir wollen Ihnen gegenüber betonen, dass die Wahlen am 26. und 27. Mai, die Wahlen, die Präsidialwahlen in Ägypten stattfinden werden. Das ägyptische Volk hat sich entschieden, hat seine Wahl getroffen. Unsere Delegation hier hat in ihren Reihen Unterstützer für General Sisi. Es gibt auch eine große Unterstützung für ihn, eine überwältigende Unterstützung für ihn, aber auch gibt es in Reihen dieser Delegation Unterstützer für den zweiten Kandidaten, für Herrn Sawahi. Und die Delegation hier ist, dass wir nicht mehr zurückweichen werden. Wir werden den Roadmap umsetzen und implementieren, trotz aller Bemühungen, die dagegen unternommen werden. Diese Delegation hat sich zusammengeschlossen und ist auf eigenen Kosten hierher gekommen, als eine Delegation, die eine volksdemokratische Delegation ist. Sie ist ein Exempel oder ein Ausdruck des ägyptischen Volkes. أرجو أن تتنبهوا إلى خطورة الإرهاب الوافد من المنطقة العربية، وأرجو أن يكون لديكم تذكرا للمواقف السابقة. الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط
لم يكن بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية في أقصى الغرب. الإرهاب أصبح يهدد بعض الدول الغربية، وإذا تناسينا أحيانا أن هذا الإرهاب قد يطال الغرب بأكمله، فنكون بالفعل غير منصفين ولن تكون الصورة واضحة بالكامل أمام العالم. الإرهاب خطر سيطال الجميع إذا سكتنا أو صمتنا عنه، ولذلك عليكم جميعا أن تضعوا أيديكم في أيدي الجميع، أن تضعوا أيديكم في أيدي المصريين، في أيدي كل من يواجه الإرهاب، حتى تستطيعوا القضاء على هذه الجماعات الإرهابية والتي أصبحت يتخرج منها كل يوم جماعة جديدة، جماعة أنصار البيت المقدس، جماعة أنصار السنة، جماعة أنصار. أصبحت كل يوم خلاص هم سعداء لأن الغرب مش شايف الصورة صح، بيزيد ده دعم، ده بيتحول إلى دعم. عدم رؤية الغرب للإرهاب هو أكبر دعم للإرهاب. أرجوكم شاهدوا الإرهاب عن قرب، وأنا سأودع إليكم الآن عينة سيديهات أو فلاشات عليها بعض وليس كل جرائم وحشية ارتكبها الإرهاب وجماعتهم ومؤيدين ضد المصريين الآمنين الذين لم يعهدوا من قبل هذا الإرهاب الذي يتقطع فيه أجساد الأبرياء سواء شرطة أو جيش أو مدنيين. الإرهاب في مصر لا يفرق، ولذلك الصمت على الإرهاب هو أقوى دعم للإرهاب، فأرجوكم أن تصمتوا على الإرهاب. Die Gefahren von Terrorismus müssen erkannt werden, müssen auch von Europa erkannt werden. Sie müssen wachsam sein gegen Terrorismus, das sich im Mittleren Osten breit gemacht hat. Dieser Terror bedroht auch einige westliche Staaten schon. USA ist auch nicht weit von diesem Terror betroffen zu werden. Wenn wir das ignorieren, dann kommt der Terror auch. Sie sollten auch das ägyptische Volk im Auge behalten und diejenigen, die das ägyptische Volk terrorisieren, auch erkennen. Jeden Tag kommt eine neue Gruppierung unter einem neuen Namen und verbreitet ihren Terror. Dass der Westen dies nicht sieht, wäre die größte Unterstützung für die Terroristen. Das nicht zu sehen und nicht darauf zu fokussieren, ist gefährlich. Man musste das auch aus der Nähe anschauen. أكرر أخيرا أن الإرهاب خطر يهدد الجميع، وأن مرسي في مدة بقائه في حكم مصر لمدة عام استطاع أن يدخل مصر معظم الجماعات الإرهابية التي كان محظورا دخولها المنطقة العربية بل الشرق الأوسط بكامله، ولذلك نحن نحتاج إلى مساندتهم وإلى دعمهم من أجل مواجهة هذا الإرهاب وهؤلاء الإرهابيين الذين تسللوا في ظل وجود هذا الحكم الإرهابي والفاشل لمصر. وأرجوكم أن تلغوا ما كنتم أصدرتوه من قبل هنا من هذه الدولة العريقة من قرار بحظر الأسلحة إلى مصر. مصر تحتاج إلى دعمها بجميع وسائل مكافحة الإرهاب، تحتاج إلى دعمها بكافة الأسلحة المشروعة التي تمكنها من استعادة قوتها، استعادة قوة مصر. أنا أثق أن جميع الألمان المثقفين الذين لديهم الفكر المتميز عن العديد من دول العالم فاهمين جدا وواعيين إلى أن مصر إذا تراجعت أو إذا انهارت لا قدر الله فسوف يكون ذلك دمارا ووبالا على الجميع، لأن مصر جزء ولو إنها في الشرق الأوسط، ولو إنها في مكان في داخل المنطقة العربية، إلى أن مصر تمثل عمقا للغرب الآمن الذي دائما ما كان داعما لها وما كان محافظا على الأمن والاستقرار بها. لذلك الأمن
هو حلمنا جميعا، المستقبل مرتبط بنا جميعا. أرجو ألا نفرط في مصر حتى لا يأتي اليوم الذي نندم فيه على الأمن والاستقرار في الغرب، في مصر، في المنطقة العربية، في كل مناطق كانت أولى أن تظل مستقرة وسالمة وآمنة. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأشكركم على حسن الاستقبال، وأتمنى أن يكون ذلك بداية لمواجهة الإرهاب وحماية الأمنين، ليس في مصر فقط بل في كل مكان من العالم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله. Ich wiederhole, dass dieser Bedrohung